деҳаи кӯсатароши поёни ҷамоати деҳоти лучоби ноҳияи Варзоб. қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо бародарон Алиакбар ва Абубакр Абдуллоевҳо мебошанд, ки дар ин ҷо ҳаёт ба сар мебаранду аз овони кӯдакӣ орзуи паҳлавон шуданро доранд. аз ин рӯ бо майлу рағбати зиёд пайи амалишавии орзуи доштаашон талош мекунанд. онҳо дар оилаи варзишгарон тавлид ёфтаанд. падараш солҳои зиёд дар майдонҳои гӯштингирӣ баромад мекарду мехоҳад роҳи нотамомашро фарзандонаш идома диҳанд. бобояш Мухтор Абдуллоев ҳам солҳои зиёд ҳамчун муаллими тарбияи ҷисмонӣ кору фаъолият мекунад ва дар пайравӣ аз роҳи интихоб кардааш мехоҳад набераҳояш варзишгаре шинохта шаванду номбардори Тоҷикистон гарданд. дар кӯдакӣ дар майдонои гӯштин ки қишлоқӣ гӯштин мегирифтем, ай ҳамин вақт баъд гӯштин дар дили ман завқ пайдо кард. ман худам ки гӯштингир будам, мақсад дар синни майдакӣ ба ҳамин тарзи гӯштин овора будам. 8-9 сол дар тамрини ҳамин гӯштин будам. муаллими худ, аввалин муаллими худ Толибов Холмаҳмадҷон мебошад. дар оянда ман мехоҳам ки ҳарду фарзандам дар варзиш ба қуллаҳои баланд расану чӣ орзуи ҳаваси дорам дар дил ҷомаи амал пӯшад, байрақбардори Тоҷикистон бошад. солҳои тӯлонӣ ман мехостам ки фарзандои худам чун ҳамчун худам варзишгар бошанд, ба ватани худ содиқона хизмат кунанд. ман имрӯз мешавад ки ман набероҳои ман Алиакбарҷон ва Абубакрҷон ки ман онҳоро аз хурдӣ ба тамрин ҷалб кардам ва ман имрӯз нишонаи он аст ки онҳо ба ифтихорномаҳои ва ҷойҳои муайян сарфароз гардиданд. мо шукри он мекунем ки имрӯз ватани мо ободу зебо аст. бинед ки дар тамоми соҳаҳои варзиш дар куҷое ки намеравӣ варзишгарони мо рӯз то рӯз ба соҳаҳо ба қуллаҳои баланд расида истодаанд. шукронаи ин давлат, шукронаи ин ватан мекунем ки мо шукронаи президенти худамон мекунем ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳбон ки имрӯз барои тамоми халқи тоҷик ба тамоми ватандорои мо ҳамин чизҳоро муҳайё кард. дар куҷое ки намери варзишгарон машқ мекунанд, соҳаи худашонро пеш мебаранд. ин шукронаи ҳамин ободию ҳамин тинҷии давлати мо аст ки мо дар ин рӯзҳо вай мекунем. боз ман як чизо вай дорам, таманно дорам ки мехоҳам ки ҳамин фарзандои ман, невароҳои ман ҳам ба қуллаҳои чӣ орзуе ки амале ки дорам ба ҳамон орзуҳои амалшон расанд, дар қуллаҳои баланд бароям. алиакбар дар синфи панҷум ва Абубакр дар синфи дуюми муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 62 ноҳияи Варзоб таҳсил мекунанд. онҳоро ҳамсабақонашон аллакай ҳамчун як варзишгар медонанду аз дастовардҳояшон хушҳол мегарданд. дар баробари Алиакбар ва Абубакр дар муассисаи номбурда боз чандин варзишгарони дигар ҳам пайи таҳсил ҳастанд. онҳо бисёр мехоҳанд ки дар мактаб шароити хуби машқ кардан дошта бошанду баъд аз дарсҳо дар толори варзиши муассиса ба тамрин фаро гирифта шаванд. лекин аз ҳисоби хуб набудани шарту шароит онҳо роҳи дарозро тай карда барои тамрин ба толорҳои шаҳри Душанбе мераванд. новобаста аз чунин шароити нохуб онҳо бо меҳри зиёд пайи варзиш ҳастанду ба мушкилиҳо нигоҳ накарда талош мекунанд. шогирдои ман Абдуллоев Алиакбар ва Абдуллоев Абубакр шогирдои хуб мебошанд, таълими нағз медоранд, тарбияи хуб доранд. барои онҳо бисёртар мусобиқаҳои варзишӣ маъқул аст ки онҳо мехоҳанд ки варзишро бисёртар истифода баранд. не ки дар аз синфи якум ки бисёртар варзишро ки машқ мекарданд дар гӯштинҳои миллии ҷумҳуриявӣ минтақавӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро мегиранд. не ки бо медалҳо, ифтихорномаҳо, тӯҳфаҳо сарфарозанд. мо мехоҳам ки оянда гӯштингири ҷумҳуриявӣ шаванд
نه آیندهشان به حد کلان هستند، برای آنکه آنها با بابایان آنها معلم ورزش هستند. عبدالله مختار معلم ورزش میباشند، اینو کسب بابایشون رو به حد دوست میدارن. дигар бачаҳо дар муассиса аз ҷоизаҳои ба дастовардаи онҳо бисёр ба варзиш шавқманд гаштаанд ва мехоҳанд мисли онҳо варзишгар шаванд. мо вақте вориди синфи онҳо шудем, дарсашон аз фанни забони англисӣ буд ва ҳамаи бачаҳо бо тайёрии хуб ба дарс ҳозир шуда буданд. ҳама кӯшиш мекарданд ки фаъолии худро дар дарс нишон бидиҳанд ва миёни онҳо Али Акбар ҳам иштироки фаъолона дошт. من مثل علی اکبر میخواهم گشتینگر شوم، در دیگر دولت‌ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان خود را بردارم. من میخواهم مثل علی اکبر گشتینگر جهان شوم، هر روز با وی زال روم و با وی مشق کنم و تمرین کنم. آرزو داریم که علی اکبر با فخر دهه ما شود و همیشه در ورزش ها جای نمایان را گیرد. баъди аз мактаб ба хона омадан Абубакр ва Али Акбар аз пай иҷрои супоришҳои дарсиашон мешаванд ва дар вақтҳои холигӣ ҳамроҳи бобояш ё ки падарашон машқ мекунанд. дар тақдири ҳар як кӯдак оила ва волидонаш нақши бузург мебозанд. мо аз муҳити оила барои муваффақ шудани онҳо замина фароҳам меорад. аз ин рӯ дар хона ҳам барои ин наврасон гӯшаҳаке сохта шудааст ки метавонанд ба тамрин машғул шаванд. خصوصا من خودم روزی که چهارشنبه که آنها در استراحت هستند، شنبه یک شنبه من خصوصا خودم با آنها تمرین میگذارونم، با آنها میدوم. وقتی که آنها به خانه داخل میشن با همون مشقایی که در ورزشگاه در همون زل خودشون میکردن، در اینجا هم همون مشقا رو با من با نیبروهم علی اکبر جان و اکبر جان با هم رو ترمیم میکنم. چون ما شاهد شدیم که در خانه هم شما همون تجهیزات‌های ورزشی رو برای آنها آماده کردید و یک شرایط خوبی هم برای تمرین کردن این دلخواه نورسان در خانه شما است. با کدام مقصدهای این چیزها به راه مانده شده است؟ این چیزایی که من برای ابوبکر جان و علی اکبر جان من مهیا کردم، این چیزایی که من خودم میخواستم. در سالهای شوروی این چیزها نبود. در سالهای شوروی ما هم میخواستیم، ما ورزشکار بودیم، میخواستیم که با همین قله‌ها رسیم، نه که همین چیزایی که نبود که ما تا با آخر رسیم. من امروز همه چیز مهیا است. همون چیزایی که ورزشی که من در این خانه مهیا کردم برای همین علی اکبر جان و اکبر جان است که همین بیکار نگردن، با ورزش مشغول شوند و از قفای همین ورزش شوند تا آخر. من مقصدی من همین است که علی اکبر جان و اکبر جان من به قله‌های بلند بردارم. ҳангоми ба тамрин рафтан ин наврасонро бобою бибиашон гусел мекунанд ва онҳо бо рӯҳияи болида ба машқ мераванд. онҳо дар толори гӯштини миллии донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмомин Раҳимов зери мураббигии Диловари Сабриддин тамрин мекунанд. аз рафти тамринҳояшон маълум аст ки ин наврасон ба гӯштину гӯштингирӣ шавқи зиёд доранд. ҳангоми тамрин кӯшиш мекунанд ки гуфтаҳои мураббиро дуруст аз худ намуда ҳангоми рақобатҳо аз усулҳои омӯхтаашон истифода баранд.
рафти тамринот дар ин толори донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷавонпалвон Саидмӯмин Раҳимов дар як ҳафта яъне 5 рӯз барои хурдо ҳастад. Боз дар ин ҷо тамрин доранд бачаҳои калонтар яъне ҷавонтарако баъд аз соати инҳо тамрин мекунанд. имрӯз дар толори донишкада яъне дар толори гӯштини миллӣ зиёда аз 30 кӯдак ба гӯштини миллӣ тамрин мекунанд. тамринҳо дар ин толор яъне дар соатҳои ман яъне кӯдакони хурд аст, яъне аз 5 сола, аз 5 сола 6 сола то 10-11 сола аст. вақте ки бори аввал ҳама кӯдак мебиёяд, кӯдакҳое ки дар ин зал мебиёянд якум бор, онҳоро мо яъне ба бозӣ яъне ба як шавқи дар дили онҳо як шавқи гӯштин пайдо шавад, яъне шавқи гӯштин. аввалш ки мардуми тоҷик худаш як завқи шавқи гӯштингирӣ дар ҳама хонадон бигем ҳаста ям чиз. ин аврасон дар давоми солҳое ки ба тамрин машғул ҳастанд, дар чандин мусобиқаҳои дохилию байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштаанд. бо ин ҳама ҳунару истеъдоде ки ин аврасон доранд, боварӣ ҳосил мешавад ки дар оянда метавонанд ба дастовардҳои беҳтарин дар ин риштаи варзиш даст ёбанд. мураббӣ ҳам бисёр хушҳол аст ки волидайни онҳо ҳамеша бо онҳо дар иртибот аст ва ҳамаҷиҳата барои дастгирии онҳо кӯшиш мекунанд. абдуллоев Алиакбар ва абдуллоев Абубакр муддати 3 сол аст ки дар ин толор машқварзӣ мекунанд. мо аз инҳо якчанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳурия ҳам иштирок доштем бо ҳамроҳи Алиакбар, Абдуллоев Алиакбар. он тавонист ки як чанд ҳарифи худро яъне мағлуб намекунад. дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон сазоворҳои ҷойҳои якум дуюм ҳам мегарданд. мо аз инҳо умедворем тамоми заҳмату кӯшиши худро мекунем ки дар муддати 5 сол бошад 6 соле ки дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок мекунанд, яъне медалҳои тиллои чемпионати ҷаҳонро аз ин толор ба даст оранд. аввал ки якум мураббӣ, баъд волидайн гуфтем. агар волидайне ки яъне ба варзиш завқ надорад, ба варзиш шавқ надорад, камтар бо онҳо мушкил аст кор кардан. мо با والدینی علی‌اکبر و والدینی ابوبکر به نهایت می‌داریم می‌کنیم که نسبت فرزندشون به ساحه ورزش به نهایت نظر مثبت دارند که می‌خواهند که فرزندشون یعنی پرچم ملت تاجیک رو یعنی در عرصه جهانی و بین‌المللی بالا ببرند.
حدود 3 سال میشود که در این تالار ورزشی ملی مشق میکنم. اکم که در میدانهای قشلاقی به گشتین ها مشغول میشم. من هم از پی اکم میخواستم که چمپیون شوم. اکم بعدی از من خیلی مدال ها بسیار دارم. من هم از او 2-3 مدال کم دارم و اکم در ازبکستان جای سوم رو اشغال نمود. من هم میخوام که مثل او چمپیون شوم. طولی 2 سال شد که مشق میکنم. من بیرون از کشور چند مسابقه داشتم و جایهای نمایان را اشغال کردم. من توانستم که در ازبکستان شهر سمرقند جای سوم را اشغال کنم. با 3 حریف خود دست بالا گردیدم و نشان برنجی آن مسابقه مرکن را به تاجیکستان آوردم. من آرزو دارم که در آینده به قله بلندترین بازی المپیک دست یابم و چمپیون جهان گردم، نام تاجیکستان را بلند گردانم. همه این نورسان شور و شوق گشتین به این طلور آورده است و هر یکی با آرزوی موفق شدن در این پیراه تلاش دارند. گشتین هم مثل هر یک کار و مشغولیت دیگر قاعده و نازکی های خود را دارد. از این رو مربی به آنها همه این نازکی های این نوع ورزش را میفهماند و میآموزاند. قهرمان های برنامه ما هم نوابسته از خردسال بودنشان الکی قدم های استوار را در رشته گشتینگیری گذاشته اند. از مشق و تمرین ها و هنرنمایی هایی که دارند خلاصه کرده می شود که آینده درخشان آنها را در پیش است. طولی 3 سال شد در گشتینگ ملی مشق میکنم و ما با استاد من دلاور صدرالدین میباشد. ما در مشق تمرین با علی اکبر و ابوبکر خیلی خوب تمرین میکنیم و ما میخوایم آینده پرچم بردار تاجیکستان شویم. علی اکبر و ابوبکر چی برتریت دارند نسبت دیگه هم مشقانی تر؟ آنها خیلی خوب میباشند و آنها میخواهند در گشتینگ ها یک اصولی نو رو از خود کنند. ما در یک هفته 4 روز مشق میکنیم. ما استاد با ما نازکی‌های گشتینگ را میفهماند و ما در آینده میخواهیم و نامبردار ملت شویم. من در تالار گشتینگ ملی مشق میکنم که استاد ما دلاور صدرالدین میباشد. او با ما خیلی نازکی‌های گشتینگ را نشان میدهد و من در این تالار خیلی رقیبان زیاد دارم. از این جمله ابوبکر و علی اکبر میباشند که آنها اکادادار هستند. آنها خیلی خوب مشق میکنند و خیلی نازکی‌های گشتینگ را یاد گرفتند و من بسیار با علی اکبر خیلی گشتینگ زیاد میگیریم و علی اکبر خیلی خوب گشتینگ میگیرد. در آینده ما امید داریم که علی اکبر چمپیون جهان شده پرچم تاجیکستان را میبردارد. هنگام تمرین وقتی که میون این نورسان قوا آزمایی به میان گذاشته می شود، آنها با شوق زیاد با هم گشتین میگیرند. با این همه هنر و مهارت داشتهشان ما امید بر آن میبندیم که در آینده آنها میتوانند و دستاوردهای بلندی ورزشی برسند. با امید موفق شدن این کودکان میرسیم به فرجام برنامه.